Ka umsning town Dorbar kalapun ku buram yu Dr. Celestin Lingdo MLA Batmai jong ka umsning constituency hadin ka jinjob dan buram jong uban poi ka thong ha ka jinjet berlong ku menumi khman ka election ka bladap naga parti kongres ya ka ne ka jingelang pun ku buram la perlong menta ka singkhat prater ya yong arjar fly ha auditorium jong umsning town Dorbar ha ka jindorengkat uba Rocky Kela chairman umsning town Dorbar uba Peter Kela president umsning sport and cultural club kiseng long kemi kena skol bat kinuhi kai na ka thang umsning bat kiwe Habakran ketika singiu Dr. Celestin Lingdo ulai kublai ya barok kinong kersan kibala penjob dan buram biang yu benlong kumu MLA kan election kabrak sudah pesan. Ulapan pauru bana kaliang jung kum unom ikmat bagi pajba kilajet kabana kaliang jung untre sitom na kabantaka roy kapar empat kabaha kamian aka umsning constituency klaim datan keno ka jimpe isliang khmat. Yang aki pasiau yang aki ongba bar ki fite filayo sisau lidar batof ulidar ubanut ulidar ubah sur hatu kata ngai lade ngaso sarong batek tengah perkat mo walan dah ngam sem support di doktor hene kam sim junga kadap balik nama ini na aneka constituency kejongi de nama takadau ngaso sarong yang lade balada ki brio ki ong yang akan ta bo lada ki parano yang am saki weipat ki district ki ong yang apa wemele jofite le baru ki batok sisa ani ngaso sarong ngadap takam sim kabakian dena mata karau ni kaum sting ngaso ong EP bagi di ka constituency kabadan bok banyo kum Dr. Pom kum leader lani kum MLA jong ka muslim constituency de boleh sebut doktor ya kasap katalen lani kata ka ai blay ya fi kum no hilang pilale sya pila perisi sya yang ni ka muslim constituency bat kari bohi barakwe hakari is sya pai ba de bandon kinong yale persya de bandon kinong ya de ya kakti kejat bangkhang la uwe ba knang ba ka quality jong kita kinong yale kan pau syawa kaktim pareng doong accountancy makes no good sailors Kaduriau ko bajai-jai kamjuai ya kinongnya ling lani kimaji bastat daitang kaduriau ko ba akhulum kaduriau ko badon ki erion ka ba ai ya kimaji ki bastat banyalam ya kali ya kani ke kinti kani ke jinsdang jong ke jintre jonga akasin ka ba ar ko mo MLA Kamtam na ka umsning town Dorbar kalong ka jinget ray ringka ka cooperation ngataray kilayoi kano ka constituency ka ba pa si pa kinong mikbat kibat tumay man ko por kimla amanyo kilidar ki baskem hapo ka state level politics Dihani idon ringkat di kena school nganong kuak banyak keren jerong tan sepan ke politics. Dihanre habang ngipay yaw ng mikmak, ngipay yaw MLA, ngikmi nanti yang ka development. Ngikmi nanti ya karoy ka par physically ka don em hapok sinong pothaw kijongi. Kata ka di ka ba ngikmi nanti. Nalo kata kung gikna school Ladang iyo iba kinong yalam jongi kipen I kalawe na kabata ke jongki kalawe do pernai kadon ke jingkermen lada kamdon kalawe anam don jingkermen tinga apil sebaro kinong soksinong to ni ringkat kai ke bang akren hapo assembly ke session ke balada kadai ka duty jonga ku monong mikmat ban kren Ki session ki banwan kinsaron sibut ki issues ki bakta yang ikum ke imlan salam ka roster system ngamkwa man kren dite sa pamjoka Henry ka roster system kadiga subject ka bakta ya baro manta ka banginyo I hagikot kubor social media bat kunta taten te Henry ka sarkar ka simla ka jongkapor ki political parties ki I pressure Kenang maka sorkar kanlah bersim ya karai kamploy. Ngidon ke reservation policy
Kababarok si kata barok kikiar ban kren. Tianre kelade kepor keba. Mangai ko munong nikmat joki. Kiwei ki MLA. Nrupawut ngidon ka duty ban kren alor ka reservation policy kijungi. Tidak kebangi terkait hasurok. Dah kebangi le dharna hasurok ngimla banwanra yang katakan legislation. Ka legislation bane ka jingthau ai kadi banlong hapo assembly. De nak ada kedau ni don kam ka continuity. Kabamut unong nikmat ubah ka umsning ka pa. Ude banio kala bani ai beteng. Kenang ba kanom don ka jingsa kut. Kanong ka agenda ka balastang ban kren. Teng kimla ban penkut hakasan snap. Lada kiyo ban beteng. Lada kadon ka continuity. Kila ban beteng pat ban kren haka session ka babut.